Bazi bantu, noma ngabe uNkulunkulu ukubusise kanganani, noma ngabe unesikhundla esiphakeme kangakanani ebandleni okhonza kilo, uma ufika nje ekseni angeke ulahlekelwe ilutho uma ungabingelela, uchawula abantu, ubingelele, ubabuza impilo, uhambe uyohlala le esitulweni sakho esiphezulu. Noma ngabe emsebenzini une-experience enganani, sohola kubandlula bonke, unesikhundla, une-ofisi elisekhoneni elishaya nge-ekhoni, mbingelele lo ochanelayo, oklinayo, wenza sure ukuthi i-ofisi lakho ulithola liklini, linukelela mnandi. Mazi umuntu, wena ubuhlala ku-9 bedroom, umakhelwane wakho ahlala kwindlu yomchaso noma ahlala ku-2 room, umbingelele, angeke ulahlekelwe ilutho. Mina ngikhula ugogo uthi kimi, into ephelayo ukunjinga, kodwa inhlupheko ayipheli. Lithatho semsamo limbeke emnyango, lithatho semnyango limbeke emsamo.